Cuma jatuhnya ona namanya sulha nanggui na kundia itu teriawa lo mo chua nante la activajo la sco antivirus naya mo chua la sco antivirus nang yu norto ha he nya kundia wa ne wana ji kincho nya shuen do activador na nikia mai na kusin to te nikien a shuen ko chi na ke video wa ni link yu nante la kio yu chen yu cháu qua antivirus là hindi lo le kio cháu qua antivirus do mandi na activador do ndi ku che yi na tanti activador cha na ke tin do ti yo le kio yo na ti ha tin ha chena na pai na wa ma kio ko ni kya descargar do gutta na ta kio na chen yo activador na yo chena na sa na descargar chen ne di na ku formato muy rango ho thai yo na kio na thai yo activador han dio pausa en la mawana sendina shana chawan di video le kio que activador lo carpeta ni na shana tati activador la descarga tati carpeta wa ni na ti te na wa sahana na kiti na thon de nangu lo nya ho na wa lo activador shana la descarga activador na mawan di video ha la copia activador wa clic derecho copiar la copiar la pegar na ya escritorio cha ti ndai le lo na ta pegar lo kun dia na ti ha o chi na ma hele ti show ni ko wa ko na jing chen ya show cha nan te la activa chi yu activador wa maka nan ten cho na di antivirus la desactiva cha na eu nan to je na ku virus lo ajá, oye, ya no te quito protección antivirus, macata aquí configuración, sin de meter generales, sin de seguridad del producto, ya, y no está activado, lo han quitado, tío, desactivado, hay que aplicar, un sello contigo, llevan, tío, permanentemente, sin que aceptar, cuyo pide aceptar. Ahora hay cuina có thọ cho na cái trên là lo một sinh tờ na virus rồi chứ sai gì na qua đi virus na ya na cô bar tarea lên na nhớ gì nó mà tờ deshabilitar antivirus que hay clic manejo tiempo permanentemente hay que aceptar es en el lado o sea ya na sin el lado la cuba antivirus na ya sin la sin la Windows 7 con la inicio buscar na que lo o la hay se na ta hay na cha wa lo Windows 8 na su hay ms configuración del sistema ho na la na ne cha na ta la en la maka la ne que individuo na la configuración del sistema sin na ventana wa sai no arranque sin el clic arranque sai no arranque a prueba de errores ni que a clic sin aplicar sin aceptar el homo chena al reinicio macana al reinicio chanan ta que al na ya activador na ya na ko antivirus na ya chi reiniciar do mai cuenta ya na ya lo na se na ni ta na chuyển pantalla này cũng đi ya chỉ là chỗ lo tới kia con tập tuần đôi thì mai là phone từ escritorio này sẽ mà sẽ lo cho nó hết là chưa anh nào trong số này ở chỉ là mà ai anh hà dùng dia hasta thế là internet này cho tôi thế là sẽ quyền anh là lúc sẽ chỉ là chỗ là lo mà sẽ lo ra này ở chỉ là cua bên đằng nào là cũng đi ăn này cũng kiểu như lo cho nên ta sẽ làm cái nào đó lâu activador na ya ni kya ya chen clic derecho na ko chana lai na na clic derecho sa y na ejecutar como administrador
na ta kia lo nhà ni kia ya click na ko na ka ha có được cả ha lo mà tranh này na hư na cha nan da la ya che lo mà chơi na ma wa ku sin to le ni kia na je kia show na individu na na ta sko ni kia ya mà chơi setar rồi nhà mình cha nhà ta na ha y na le na kia configuración del sistema sai mà chơi này inicio normal cha nan ta na ni ta cha show na je shen na de na le na cha ta kia sai aplicar que sai mà chơi na aceptar trên này như cô này trên anh ta reiniciar cho nên để ni kia ya reiniciar ya hiện tại trên nan ta trong số này ya để cái năm là sao là reiniciar hey India mi na ya tới lối này hey số ya này hiện tại sẽ là này để mà qua internet mà qua chất sự cần tại ya ở chi India lần này hiện thì video asai cô này show được kia ni wani aji kije ya show ncho ila wato nan di kwa wa kuis ndo ni kia na show chana ndен ta di viru na ja shana ya na maka na ya ya hu na chan ta ja na la ta kia chan ta y mato configuración y mato generales seguridad del producto chan ta activa en ha chana quizá ninguna virus me quiso aplicar aceptar sen di con chơi na quên đi con mà chơi là thì giờ hơi chơi ra gì nó mà cứ chuẩn bị nó qua antivirus này á mình kia click derecho cứ chuẩn bị rồi nó mà chơi activar antivirus thì cũng đi sẽ do nó tiền này dòng rồi nó sẽ vừa rồi chi giá này thì tỷ lệ tin là này tụi mình để cho mình tạo nó tại tính đây là ở chỗ là lấy câu chuyện thì video này cho tính cuối nắm đây để cho nó kể video một cái chuyện này để cho nó qua cuối trên nào là thôi cuối cho program mà kết cuối trên nào con là cần từ cái là hay là kể video qua nhưng được mình tạo nó tại ra là ở thôi như thế này đánh đây ở còn tin tại một cái còn tin là chi cái ở chi ta lại tỷ lên cuối nhá cuối chiều